tazi nkaina kandi nega yitebyaro nka bitano ugurgira abaturage aba abembezi babo tebine kibabakoreire ohireho kushitamo mza ofisi batari kubasa no kwijike byenyuma abaturage aba bagirangwe ngutezi nebaferereza mnonga abo kugira ngo tebine ho kurabye mishuburo yabo n'imbere nimvugira kabwohe a stage nyakashande stage eje niyo Enguuto yanje inakibire nindiga kabwe nkareta abasabaze banje nkaraba shortcut ndukutwara abantu umucanga cyo gite cya Champs kunka hari uteji naho kurabaye batajihata tacuruho nco kureba nanye nkanye ko mbuji wa boda boda kura kagoye kandi nzarwa ya Champs izobera naje ntinguza kuvuga boda boda chairman kaize kuntera esumu narga kabwo henija nareba nakwasa uruguto urunkurabya muki abasabaze banje abako umuntu ati kwa kubayine nora nkabuse ni hihi wonka woyine kembaga notewa kurangu wagenda nemyenda arabazo kurangu wagenda kwiko muhanda wazura aho kanogo mbyondo abantu nanaza kumvaga kigo mbyondo akigwa ko mbyondo orayagarika kuza kwindura emyenda umushanga umwenda atakigwine yayino mwenda gumwe atageze gumweza gura n'ugundi uruguto nurutegana sabwa mizaga gumwareba na munonga nkenja yabegwire hata nangu cyansero no kugira ngo harakashana kunkana bwe no mureba hacira kubi mwe nuho twagezaho tukagezaho tukigura umfurege kuba aho bakatera haka pipe kake nanka engineer wa town council tarabandize kureba pipe yo kwetaga hane Edson Kachumu umaha abaturage abagambaho na Sky TV yashobora ngo bakesima mnonga kubayirize kutunga town council ngo bari kumanya ngo beje kuganyura mu mnonga kunkate beine kibatungire ohire bintu kweyongera kusisikara akoro uruguto ruryo mu town council kantu kuyatire ngutezi twajya neza kuzikura teleskori koka kandi ko bakire bagira ngo nabo baremeriyirwe gavumenti net joka mani kuguma ntwekoramo koka kandi aremyanye yo kushange gumere ito na twatamani giti taraje base nambwe naba kogo mugambo warga kunahirize kuro murango nabaraganusa kamuramo akarize kwiyuza nkaha twire ntateganisa abantu mbyentambura nimwe ngabanyamahurire mwahiko mwayerebero mwanya mwita kwanje ahabebembezi nishaba bembezi bashuka town council umukurebe ntaroze yongire munonga ombyanga cyashuka town council mukamukorira enkiko ombyanga mushomesa abantu entura yabo enkora yabo konko bwirobu mutandikire kucendeze mukorere yanyu twabantu shaba mwe special town crack niyo kora anshonga za roko government oje shomesa abantu oko baratungure emyanya yanyu ninge myanya yaba umushaki witu yagambaho na meya wa Town Council umambo wazibizira kandi uri kusitama hakakiko k'Enguuto muri kiko rukuru rwa district kandi ugwaine byashobora uruguto rukurga mahiro rukaza kasozi rukaraba kamera akaga gutu tukakira kora konkani mu kimanyage kurgo kwa mwenda enjure turanegwa burijo numukiza ndi ya roads committee ya shema tukajya ngo enjure yabe takabiri tatanika kusharingu hata bwe wireye ni butu kutandika kora kwechi tu nekizo ni grade hata tubaje umshana kubwitantie kuzo municipality yagitwiye konkahe ahwabo kamentoza kwakora na n'uruguto rukuganyihanga rukaraba yakasinga rukaza kishabya rukazerwa wabuza na n'urukora mwe no kutureba tuyontukora no tuyontukora buri wese abakoraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga